Yes, kanonye mbifurize umugoroba mwiza, umugoroba umugisha. Akoro twuma amasaha ya nimugoroba umugisha. Akoro twuma amasaha yo kugica munsi biraza guterwa nuko ingengabi yawe ihagaze. Hano mu Rwanda turi ku mugoroba wo ku itariki zigera kuri 2 z'ukwa gatatu 2024. Birumvikana nyamuneka tuba tugarutse mu cyitwa makuru, tuba tugarutse mu cyitwa imiripuko muri ano masaha ya nimugoroba. Murabizi twibanda kwa Sebarundi cyangwa se mu gihugu cy'u Burundi, aho tuba dukomeje kugenda tuvuga ibyo witwa General Neva wamaze kwimakaza FDL cyangwa se kwakira FDL mu gihugu cye, na n'ubu rwose akaba ajyagara ku maguru abiri akavuga ati nyamara ati ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hari igihugu kimwe kirabafasha. Ariko wa muntu we General Neva, ibi bintu wagiye ubivuga ukabanza ukareba kuri kote y'igihugu cyawe umusaza kirimo kiratanga wo kohereza imbonakure na FDL muri Kongo zikamara abaturage. Ibi bintu byo bivuga ubanze wibukeweho ibyo urimo urakora mu buryo mwese cyangwa ubundi. Yenda ibyo sibyo tuje kuvugaho, ariko nibinaza kudukundira turaza kubyinjiramo tubivugeho, tubavire amakuru imuzini muzingo dufite ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye. Ariko mwabimana bigendanye n'amakuru mfite kuri ano masaha nimugoroba, ngira ngo muri byibuka muri inama imaze iminsi ihuza ibihugu bigiye bitandukanye, ndetse uyu perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yari umwe mu bantu by'umwihariko muri ano mu bavugaga rikijyana, kuko arahagarariye umutekano by'umwihariko hano mu karere mu bihugu by'iburasirazuba. Akaba yaranagarutse cyane ibi byaranarangiye nako biri kubera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko abivuga benshi bamuhaye akamo. Ngira ngo turaza kugera tugaruka kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye, ni amakuru menshi arebana n'umutekano, politiki na diplomasi turi bwinjiremo. Ariko ubu nta nubwo nari ninjira mu makuru, kuko ndaje ninjire mu cyitwa depite, ndaje ninjiye mu cyitwa CNDD, ndaje ninjiye mu badede mu gihugu cy'u Burundi. Bumve buryo ivumbi ryamaze gutumuka nyuma yo gushaka urugana. Ubu tuvugana bamwe bakaba bakomeje gukoresha abasirikare n'ubundi b'igihugu mu gushaka kwirahira abandi aho twinikaga. Mw'abantu b'Imana, ibi bintu ngira ngo muri kubyumva neza cyane. Ibi bintu tugiye kuba tubyinjiramo tubiva, ariko aya makuru reka mbe ndetse kuyinjiramo mbanze n'isuriza abantu badukurikira. Hari abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye. Abantu badukurikira bari mu gihugu cy'u Rwanda, mu gihugu cy'u Burundi, bari muri Korine Mujeje, muri Korine Murangara, bari muri Korine ya Tongo, muri Korine Kinazi. Tubaye ikaze tubikuye ku mutima. Baradukurikira cyane babibere hano za Bujumbura, Cibitoke na Bubanza. Baradukurikira hano Kenya, Tanzania, Malawi, South Africa, Zimbabwe, Zambia, hose 5/5 tubahaye ikaze hano kuri TV Duniani Kote. Bari hano i Rwatamasimi mu France, bari muri Amerika, Ubirigi, bari muri United Kingdom, Canada, de chapeau muri Aziya bariyo cyane. Tubaye ikaze hano kuri TV Duniani Kote. Yes, birumvikana ngizo ingingo z'inyanzi tujya kuba tugaruka muri ano masaha nimugoroba. Ndagira ngo mbabwire yuko bigendanye n'imyuka nzanye, bigendanye n'ibyo nje kuvuga, ndagira ngo mbabwire yuko rwose umuntu wamaze gufata ikaze hano kuri TV Duniani Kote. Ngira ngo hari abantu benshi bamaze iminsi by'umwihariko mbabona ku buryo umutaramu atinja nta n'umunota umwe wari wacu, turanabashimira tubikuye ku mutima. Ngira ngo maze iminsi mbabona aba yamaze kurekura komenti atumva ibyo rwose namaze kuba niterekaho cyangwa se ikiganiro ngiye kuba mvugaho. Ahita ari kuza komenti akambwira ati courage, cyangwa se akambwira ati Bwana Moses uze kongera ubitubariza no gutya na gutya, cyangwa se uze kongera uturebere ese byifashe bitano hagati ku mpande zombi. Ngira ngo ngizo ingingo z'ingenzi rero tugiye kugarukamo. Sindi butinde, turaza kwinjira muri CNDD FDD, tubanze tuyinjiremo indani turebe se iyi CNDD FDD irimo amacakubiri angana gutya. Amatora mu gihugu cy'u Burundi arabura 2 years, imyaka 2 kugira ngo abe amatora y'abadepite. Rwose agomba no kuba muri uno mwaka turimo. Ukareba ugasanga mana yanjye igihugu cy'u Burundi ni igihugu kirahabi. Iki gihugu cy'u Burundi cyamaze kwimakaza FDL mu kigo cya gisirikare cyitwa Zambandaka hano za Kibira,
ahaza Cibitoki hose FDLR zikaba zimaze kujakata, zikaba zimaze kuba nyinshi cyane. Nabyo turaza kubikomozaho. Izi FDLR zishobora gukora akantu mu gihugu cy'u Burundi. Neva mubwira ati nyamara bareke bakorera imyitozo ahandi mu bihugu bigiye bitandukanye. Iki gihugu cyawe bareke kugikoreramo imyitozo, ariko kubw'amafaranga yahawe n'uwitwa Kisekedi ati ibintu ntabwo byavamo burya rwose, nyamuneka bagomba gukorera imyitozo iwanjye. Ibi biraza kukugiraho ingaruka Baida. Ibi biraza kukugiraho ingaruka, kandi ingaruka zitari nkeya. Byonyine banza urebe ingabo zawe indani, urebe uburyo barimo baragenda basubiranamo, urebe uburyo FDLR murimo murazohereza nko kujya gucunga umutekano ahantu, zarangiza mu masaha nimugoroba zigapiya, zimwe zabyigisha ingabo zawe. Ni nko gufata ibintu by'umweru warangiza ugasukamo umukara. Icyo gihe ukuntu bigenda, igice uwo mukara ubashije kugeramo nabyo bijya gusa umukara, nyine usangamo akantu kakeru nako katagaragara, ariko n'ubundi ugasanga harimo umukara. Ngira ngo ibi bintu by'umwihariko yenda ndaje mbyinjiremo neza cyane, ariko turaza kugaruka Cibitoki turebere hamwe ikijyanye n'imyitozo ikomeje guhabwa n'ubundi zimbonakure. Inyinshi muri zo zikaba zanatangiye koherezwa muri Uvira. Ubu tuvugana bamwe mu bari bamaze igihe muri Uvira bakaba baratangiye kwisaranga mu bice bigiye bitandukanye. Bamwe barimo barinjira muri M23, abandi batinjiyemo bakadiporoyinga bakigira muri Sud Kivu bakajya gushaka Red Tabara. Uyu si umutwe urwanya igihugu cy'u Burundi. Hari n'abari kugaruka mu gihugu cy'u Burundi bigendanye n'amakuru bafite, barangiza bakabwira General Neva ati dufunge, ati dufunge, ati dufunge. Noneho turebe icyo ukuntu biri bugende. Aba yamara kubata mu mvuta kongera kohereza abandi, kuko arimo arategura abasirikare benshi hano mu kibira. Abantu b'Imana, nyamara ibi bintu ndabivuga abantu bakabipinga, ariko icyo nababwira ati ibintu birakomeye. Turaza kugaruka ku cyitwa Reveyo Ndikuriyo. Uyu ni umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD. Uyu ni umwe mu bantu barimo barahigwa, bagenzi be baramutse bamufashe bamugoronzora. Aya niyo makuru dufite, aya niyo makuru dufite. Genda reka aya makuru tubyinjiramo, tureke kubica hirya no hino. Ngira ngo maze iminsi mbabwira iby'indege zo mu bwoko bwa drone zari zimaze igihe zigenzura ibice bigiye bitandukanye, by'umwihariko nyuma y'uko ibyo bice byari bimaze igihe babigenzura. N'ubundi zimwe muri zo zikaba zatangiye kuraswa. Nta nubwo nari nababwira iby'abasirikare b'Abatanzania n'Abasouth Africa bamaze iminsi baza gutanga imyitozo. Ubu tuvugana uwitwa General Neva mu gihugu arimo rimwe na rimwe. Igihugu ariko kirimo rimwe na rimwe. Mwaba muzi impamvu uyu mugabo uyu munsi ari mu gihugu ejo ntakibemo? Iyo mpamvu ndaje. Yes, reka tubanze twinjiye muri CNDD-FDD ngira ngo ibintu tuyirambure tubive imuzingo dusasa inzobe. Ni ukuvuga ngo ni CNDD-FDD yamaze kuba gateranzamba kanyina wanzamba, kugezaho ibyo kurogana byarenze. Aba bagabo noneho bakaba bakomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo umwe yivugane undi, kugira ngo umwe yivugane undi. Ndababwira nti politiki y'igihugu cy'u Burundi cyangwa se CNDD-FDD uburyo yubatse ifite abantu ishingiyeho bashobora kugirekuza iyi CNDD-FDD ikaba yagwa. Ndababwira nti uwa mbere ni uyu munyabanga mukuru wa CNDD Reveyo Ndikuriyo, uwa kabiri no bita uyu Gervais Ndirakobuca wakunze gutazana kugarika. Ndababwira nti gatatu no bita General Prime Nyongabo, uyu ni umugaba mukuru w'ingabo. Ndababwira nti kane no bita Evariste Ndayishimiye ndetse n'umugore we. None ko batangiye gushwana, iyi CNDD-FDD turaza kuyisanga he? Nk'ubu munyemere mbabwire yuko twagiye dukurikirana amakuru.
uwitwa General Neva nyuma y'uko yirukanye uyu Gervase Ndirakobuca bakunze gutazana kugarika, yamara kumwirukana abaturage bakabibona nabi bitwaje yuko ngo ashobora kuba ngo igihe yari afite kuri manda cyangwa se yahawe pasiyo, abaturage bakabibona nabi bakavuga yuko CNDD-FDD igiye kurimbuka. Nyuma y'uko ibi bintu bibaye agacaho n'igihe kinini, amakuru menshi akagenda avugwa yemeza yuko uyu mugabo agomba kongera kugaruka, ndetse no muri diru y'ibanga yabaye hagati yiwe na General Neva ndetse n'ababungaga ibi bintu bikaza kwanga, nyuma y'uko uyu mugabo ngo ashaka kuyobora igihugu cy'u Burundi, nawe ashaka guhangana na Neva kuri ntebe y'ubuyobozi. Ibyo se mwari mubizi? Ibyo mwari mubizi? Ni ukuvuga ngo uwitwa General Neva yaciye ruhinga nyuma arangiye ashaka kugarura uwitwa Ndakugarika muri politike muri CNDD-FDD. Uyu Ndakugarika ahita amubwira ati njye ntabwo nshobora kugaruka muri iyo politike yanyu, ibyo mubijyane mu bihe abitwa ba General Prime Niyongabo. Ibyo mubijyane mu bihe abitwa ba General Prime Niyongabo. Icyo nababwira cyumwe abantu b'Imana mwe, ibintu birakomeye. Ibintu birakomeye. Ibintu birakomeye. Ubu tuvugana CNDD-FDD yari igizwe n'abantu bagera kuri 4 n'umugore wa Evariste Ndayishimiye wa 5. Ubu bisa nkaho yamaze kujya ku butaka, ubu bisa nkaho yamaze gusenyuka ku rwego ruri hejuru, ndetse isa n'isaha amakuru dufite bizagira mu myaka 2027 ivumbi ryaratumutse koko. Ngira ngo Evariste Ndayishimiye amaze iminsi yivugisha byinshi, yishingikirije FDLR ngo nigomba kumuha ubuyobozi mu mwaka 2027 uteganyijwemo amatora. Ese koko FDLR ziraza kubumuha? Arimo arishinga witwa Tshisekedi yuko zarabumuhaye. Tshisekedi zarabumuhaye. None na Neva ziraza kubumuha? Ziraza kubimuha? Ibi reka tubirebesha amaso. Ibi reka tubirebesha amaso turebe ntibiraza kugenda bite. Ubu makuru dufite atari ivumba ari maturuka mu ntasi z'i Burundi zidushakira amakuru aremeza ko ubu tuvugana ibintu bikomeje kuba bibi cyane, ndetse za FDLR zimaze kuba nyinshi mu gihugu cy'u Burundi. Mu masaha y'umugoroba zimwe ziranapiya, zimwe ziriba abaturage n'ibisambo ziraningegera. Wewe Neva twarabikubwiye, turakubwira tuti izi FDLR urimo uragerageza kwinjiza mu gihugu cyawe zizagukora. Aba ni babi cyane, ni bakasha washokewe ko mwa ntabwo mugomba unjya biba byandeze. Wabona umuntu harugiye ngo tuzakugurira agaswara. Zanyavuga ko ntariho ku kwezi nawe ugiye ati ni fire, ni moto. No musharinga gusa iki kiganiro, mujye musharinga bigere no kwa Neva. Ubu naje Yes, ubu tuvugana rero andi makuru ahari, reka yena ibintu tubivamo kuko tugiye kubivuga bwakira bugacya koko rwose. Ibyo tugeze ku byo kwa Neva, iyo tugeze ku bya CNDD bari abadede n'abantu biba abadede, iyo tugeze ku byabo ntabwo birangira. Bwakira bugacya wabivuga bukira bugacya. Ishyari riri muri guverinoma y'u Burundi akose ubundi igihugu kigira ishyari gute? Guverinoma zizamo ishyari gute kari nkayo yose? Ikibazo gikomeye cyane. Abantu b'Imana ibintu birakomeye. Ubu tuvugana ahitwa Uvira baryamiye amajanja gutya kuko nkuko babivuga barayaryamiye, ariko igihe kizababwira abahungu nibagira gutya ewe data bazagusanga Bujumbura biruka bari abazirondwe, ndetse na zirabona kure zambara ibiteteye nizo FDLR wishingikirije.
nibagira gutya bizaba birangiye rwose kuko bazaza Yes, tuye kuvuga twakira bugacye, reka tunabashimire dusoreza aha ngaha bakunzi ba Duniani Pote TV, murakoze cyane.